Khasi Students Union KSU South Khasi Hills District Union hakakat kendai tarik ulber araja arpusan hakajengalam uba Reebok Star ding do President kala hiar sa campus joka National Institute of Technology NIT Miglaya hasora bana kajing kendang kabala syempor baro sisngi yakin nong belabat ki nong tray barjala ki pembiang ki kot kisla keseng kala yo ban penher krat palat shispa prapo ngot AA keseng kala yo ru ban yakran bad u director ka NIT u Professor Pinakeswar Mahantan halor kajing a yaki form ban soy ya kakular ni ka undertaking baki khna pule kimbet ban penong jia ki ha kani ka jaka pule ha ka baka seng ka yeng ha ka nong rem baki khna ki don ka hok ban dawa na ka banta ki jingdon kam jongki Shu kalai kren ru baruba Evenson sungo halor ka jingyo alat ki barjala ban rungkam security guard ha ka baka seng kala dawa baki samla try muluk ki day ban yokam kumjo ha ka baya day bat ki kantin Halor ka jingbon ki nong bala barjala uba Reebok Star ulaong baki day ki baklam kot klam sla bat ki don naki ki baklam pentamai padon pat ki badang shuyo kot hakani hi kasngi Hakabe day bat ki mat yakran bat u director uba Reebok Star ulaong baki kular ki day ban long bat ki jingtho bat bahapo shiteo day ban pentrei kam yaki Jauh mendir, jauh mendir, maju seberang, maju seberang, jauh mendir, jauh mendir, jauh mendir, maju seberang. Ilawan benhir biang sekali ke Jaka, nomor menin nyawan, beraka juga por menin semala pendep ya kakam, beraka juga por kami genduk direktor jangan dengan net. Te nagali yang jungi kaseng apa yang minta kesini. Nila cek bahaya ki dokumen kamtam gini ki barjala ki buan ben bela ben tray ke building hang ni tengilap badan pedeng jongki ki bale ki bususna thok ngalak benong nomor ndaskan ki arkut kamlong badah ka juga por ki don ki brang suyo ya ka form ki apply ki lawan rung lawan tray sane tena kali yang jungi kaseng gini baro ki bom don kot don sla hadu sispa nyu pulai ngot nagali yang jungi kaseng ni mailat su ki pan por tang sisngi ru benong bensa tingi kwa ba kin mi no nagani ka jaka ban ngim don jing thut la da ki wan mo na la da ki penbiang ya ka kot kesla ten rai kawai na kali yang jungi kaseng kadai ka jing job ngim sem la show kliki ban aga juga poru na kali yang jungi kaseng ni seu ban ai ka korwo syaka government ka badai ka labor department bakadai ban pet khia habaya dai bakane ka leng ka rukum issue ya ka work permit nomor ba hagane ka workman interstate act ngayo i bakalong sting hadu kata-kata ba ki ni ki dikhar kila banyo teng ka registration hang turu kisim tang san phorungka Sanpau hang ne hanit pin sukhen be borok khoi kidon ya kalais patam tinalor nang taru ke jing snolongo habang yuan menin kidon ki kibun ki bom don kot don slah ki jan kot ya kumlum noi ke ars patam te hendre ngindawan mene pede ki pen i yang ya ka kot ka slah ki brang yo menin khat pratarik bat menta khat khandai tarik te nagali yang jungi ka seng ngilongo balai batang menin bawan ngi ka seng en issue no ya kata ka work permit menin bat menta kesngi te kane ka di ke jing keli nagali yang ka seng syaka government kamtam syaka labor department baraga juga poru ngina kali yang kaseng ngin hab bani kendu ke labor department bani keren halo kani kapang ba sisngi kinyo no ya kata ka kani kadai ka jingle butu ngila banong bangiwan mangi kaseng menin khat pratarik bat nginda cek ekor kesla kadai menin khat prati isu bat menta khat khandai tengina kali yang kaseng ya kani ke jingjang ngimla ban pedang baraga juga por ngila belut igine brokoj bat kumjuru ya kita ki balik tu nginum sya bat nang ne syakmat nginum kwa bangi nagali yang kaseng bingin mi kum kini gejat jing mi lese kan pen kata klik kan pen kelumar klik kam tam yang kidukot bah nadu men step hadu menta damit ni hab ban syong hang ni kidon kidukot na pedeng jungi ki bam pat de bam de biru ndrei na banta ba kan bit kan biang bakan kut sundan menta kasngi ni Asia bat nalor kata apat nilai kendu yu director menne kasngi habe dei jong kan ka NIT te keje kren jungi ni kendu ki agency ki bayo ya kan ka kam security hang ni ki badai pek ki agency na menta ki security kata ka biong ka SIS tingila ya shong meeting cobat ki ru ngila kren syai ba kini ki dikhar ki badon hang ni ki biyo security ba pide ben pinmi no apo shitayo ya ai por ya pi shitayo ba pinmi no namang na plen joki ru kila kerpat kila ot ba kini ki de ki ju ki department ba ki syura nang tai na po lai mukra tenrai na kala jongi ni ong ka kane kam de kala mukra kare ko sora ba habawan chane ki de ben thung thamai de ki wei ba ki briu kita ki de ki produk prasnan juni baraga juga poru na kala jongi ka seng lang pendu yo director badai pe ya kane ke agency ki ong mania shong meeting lang ba director na kala jongi ka seng ni ong em kakam joki ngila dep ni shong meeting pat hadin ba director jong kane ka NIT
Ndeladap ban syong meeting bat u director pat ka jing complain jungi kalong ba udai benweng no hapo sitayau ya kita dikar ke bayo kantin hang ni hapo NIT bat kumjuru ba udai ban pek perman ya barok ki buan rung hang ni ki bombeng ya kakot kesla bat kumjuru ngim kwa ya iwai piwai dikar ki bandan bentala kadai haka catering ni hakino kino ki kam shet ki bandai ki barjela lada ki khasi ki ala e kam ya kata ngila de krenshai bat nakaliang jong uru la kubur baraka ju kaporu nilai keren ya ketok undertaking ke boong baki kena kimla ban ya kinu ki kita ki agitation ne baniale strike hagane ka po kompas lada don kunu ku jingja nrena kale yang jungi ka sengi la ban teng bakane kala penkheng kani ka undertaking kala penkheng ya ka fundamental right jung ki student ki buan pulih ni nemar ki student hi ki don ka hok hakat ka institute yo kumnu ka ja ka don ka harassment ka don ka ragging te ki student ki don hok ban ya strike bat kumjuru nakaliang jong nilai keli baka ICC kladon ne em hang ni hapo nit te nakaliang jong kubur uang bakadon ban ngikwa ban kendu ya kiru kata kadeka internal complaint committee kidai bandon hakum kini ki institute belahe te nakaliang jongi kaseng halo kita ki ge brok khoi bekren ngilaong ya u bang ngikwa da jing tho in written baik ya ke ke bo ula kular nakaliang jong director baraka ju ka poru nyidabu kani ka kerwo ba kaseng ki SUI kan yaiwan na kapor hapo kanit namar bakani kadai jaka ka khendeu ka siap ka jongi onnom don menu bala ban khang namar dang sudep mene ki ui gane ki jingja ba klumar katne ki don kat ne ki he ki bedai ha managing committee jongka NIT ki la yakren ki ong baduna kata kaman power hang ni hapo nit bangio benrung mangi hendrengi su ong tangane kentin la da kibun mukuna ki man power na kali yang jungi ka sengru in penmi sibun ki dihot ban pen ibor ite ki man power jongi ganit la da ki ya ilti babakla namar ka jing syong hok bat habiade pat kani ke internal matar ngila ya kendu iki kena khasi ngila de ong baya ke internal matar ka syong hapi balada pimla banyaki dan pidon jinge bila pentit na kali jungi ka sengin wan bani rapi kumbaki komplain ya ka bam kadi ya ka kambiang ka like kambiang ka pankhana kambiang te kata ka syong haka hok jong ki kena school ki ba pulih hang ni bakin komplain maki lada na kaliang jong ka bor ki badai pek kim skap na kaliang jungi ka seng ngiwan bani rap iki kena iba pulih hang ni namar kumbang yo jingtip live 4% ki ki khasi ki pradok prasnam ki bo pulih kani ka jaka ki tangkini na kaliang jungi ka seng ni ai bu din na ka por support bad ha ka ju ka por ngi khmi lenti bad ngi ai por thik chitayo bangin kwa su bani yo i ki ba ki khlaja kita ki dekhar ki bandon ya ka kantin hang ni bat kumju ya ki bayo kam security hakani ka jaka bat nalor na tala de ki dang penkheng na kaliang jungi ka seng ngin sa penmi de ki wai pat ki lenti jo ki jing ki bad ka ju ka por nga kerpat ya kinong wan yalam ya kini ki dekhar ba phidei banda penbiang laki kot kisla kumjuru ba ka kot kasla ki 4 yo andrai kila don kila tare chane di kilai banai so banai tena kali yang jungi ka seng ni khmi lenti ba ka jingya trailang kan don nang ni shakmat kumju ki khna ki ba puli hang ni bat khamtam ki prathan jungi chane namar ba kani ka dei tang jing sedang kumbala yakren nadu mene bu director ru ngilaong ba nadu usnem arajar arfuar ba nakali yang director barim apor bengi kendu onte opes salam kra ula kular hi ba kata ngin ya penbek ba kaseng ha bania thungkam thungjam lene ban pelak tendar ki agency bani okam security bar ha jo ko poru ula kular ba ya kani ke jing tre jong kanit how arjar fulai kla dep not complete bro khoj hendrai hadu kat kini ki snem momenta pat kampat dep te nakali yang jungi kaseng kamdei ke jing bakla jungi kamdei bangi ku benbe don bor ya kini kinong tre hane banum dep kani ka kam kata em kata kadai ke jing bakla jongki kajing bakala jong ka managing committee hang ni bat kumjuru kajing suki jong kani ka company ka bayo hakani ka jaka ban sinai kani construction baro te tangdi ni kintin ka kruwa ko basai hapo sitayo ngimpu asu bani i ki security dikhar bat kumjuru ya ki bayo kantin hakani ka jaka hi hang ni hapo nit naman na kalian jungi di basa sini ka thai sora ni kwa bu pradok prasnam baro khoj udai bani okam hang ni om tang unong sora ru tang badai pradok prasnam ngim don jing thot bat ngim don jingwet Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya